رقیب هر مای قوم کرزمان ناشک اودان هم بخیراتنا وادکن به نوه پارتیا یکجا دموکراتا کرد سوریه شبادانی مرگ و نوه مالبتا نمه نوه عادش نوه عادل نتنه حواله پارتیا خوبی نه حواله همون پارتیان کردیش برملتی کرد و دخلش دوی هر کسی که خباته که به دلسوزی به بیرو باورین کردواری چه برین چکه چه برین پینوسه چه برین سیاسته سرتا هاوبشی خمی پارتی یەکێتی دیموکراتی کورد لە سووریا دەکەین بۆ ئەم بۆنە خەمناک سەرکردەیەکی دیار بووە لەناو پارتەکە لە ساڵانێکی زۆر خەباتی کردووە بۆ ریزەکانی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کورد برێت مامە حەبەش فترێکی گەلێک درێژ ژیانە خۆش بوو خەباتە کورد و کوردستانیە لەگەڵ هەورێ خۆمەشان بەرزێکیرەوەوان کێسانە دەدەکی کێماسەیەکی ماز نەژبوومە و بیرەوەریەتان هەماتەن بیرەمەنە ئەو چرا نامرن ئەو هەر ساڵان هەر زیندن لە ژیانەمەدا ام هیوی دیکەین وەک پارتی دیموکراتی کوردستان کە ڕێبازا وی شەهیدی یا وی نەمری بەردەوام بکێ و ئەم بکارین بۆ پاشە ڕۆژە گەلێ کوردستانê ڕۆژێکە خۆش ئارەزووەکە باش بینەدی بابێ عادل bi dilsozekê gelê Kurdistan dizanîn lê parçeka Rojavayê Kurdistanê وەک چوو بابێ عادل داغما خەڵک دیرۆکێ خست ناف پرژگرێکا ئەیدۆلۆجی و سیاسی داواجیکی پرژگرێکا جوابا کوردستانê yani mesele siyasete derbas kir yani em siyasetin nekin qurban doza qediya xwe doza xwe bikarin rêçavî bişopînin û ser rêçavî herin ku di temenekî dûr û dirêj de di kar û xebata Kurdî tê re derbas kirin. Dîsanê ez sersahiyê ji malbata wî re dixwazim, sersahiyê ji hevalê wî û serkirdeyê vê partiyê re dixwazim. Bûneya çel roj ji derbasbûna koçbarkirina bavê Êdil birayê me ezîz û hêja siwarê hespê doza Kurdî li Sûriyê û doza mafê Kurda yê rewa çel stêrk ji esmanê dirijê û dilê buharê xemgîn û melûl dibe lê em çi bikin ev vîna qederê ye bavê Adil gelek giranî dayê da û ser xebat dikir warê çandî wekî hûn belkî gelek ji we dizanin di herêmê da Kobanê da Adil kesî yekem xwendevan bû ji ber vê yekê gelek şîret li me dikir li malbatê li hevalan her kesekî pê girengî bidin ji ber bavê Adil dizanî êşa me Kurdan me giyan anî diman me got nakûkî ezî ev tişt êşa me Kurdan e sebema wê nezanî